ngate hadu mentah ni ngan ong ipi ngam la on mudur ya ngajeng klat doktor kisun kan thang man siam dei syur bakai ngam ong ipi along tik masyu pen kemen tang siteng por kum tu ira don jekermen ti ngate ngam la ban pediang ni kan ni ka jingja ni kan tong bangan ong kum no pan mla di era matang ka wei hi bang asungsi kalong kum ni kan namar ba kibrio ki yap mantani ki yap de kram tip ya kadau kadu kadang syu yap de kum tu am mana du nongkong la de ong lu vaksin am bali bangam tre ar tadap new vaksin amdar mano keno e kani kadau ba shisha am ba de na new vaksin am amdar la amdan re ki darab jot be ya kani ka e ka ba pitip ha kani ka jingle jong kani ka government am ka menta kani ka sarkar MDM ngang ong pi ngam la ban tiang ka e ka bala deb jah lockdown ka e ka jing pon bor ban ai vaksin ki brio am ka jing force ki brio am ngam ban priang ni kani na ka da pitip along thik kumba ki basida bar ki bului am asule to met ngate ngaperkhat hel de morweng ong ipi ka jing yap di temen ki pro ta am kidan ru ki ba asupang la kapang kum tu along pang ring kum tu am tenga nasukun tu I kato ka nengot ngol da pi skotho ba kalong kum ta dalong tersan ki kijat te yele am bam no so jau ani di kum so jau mestep man miet khnang ba kan khoj tu ka rong jong tu ka injek vaksin namar ba haka so jau te ngangan ong ipi wat kabi ru kamla menteri kam na kani ga daw ken ba ngang ong ipi teng subitar ba hada namar da dei bakta shisha nu injek vaksin am kani kam de syur kamon blai kala dei bi kamon brio